بله تماشاوان نجا ایریش به وی آواهی بو و لترکیه بو سدما گلک گوتان هنک دبیجن ایدی دورا ترکیه یا اسرائیل دکاره وی رنگی ایریشی ترکیه جی بکه هم اف و هم جی باندورا وی ایریشه با آوائه کی گشتی لسر سیاستا هرمه گوهرتن کویل پای خوابینه کارودان این کوچه بونه زیج برس محمد عاکف کوچ بپرسم اکادمیسیان بخواه سپور روشلاتا ناوینه برس کوچ تو بخیر هاتی روداوی دم باش Merhabalar, hoş بله. bulduk. Merhaba, Şevidar Hanım. سپاس ددمکی ده کو قطر مصر و امریکا جیب هفره هول ددان ماسه که دیالوگی دنابرا حماس و اسرائیل ده درست بکن و حماس جیبین سروی ماسه اسرائیل چما پیوستی به ایریشه که ویرنگی دیت بدیت ناوه؟ Şimdi İsrail'in Hamas Na liderlerine dönüp İsrail erişen İsrail'in lideci serkirdeyn Hamas'e peştirci hebun net iştekin nüyane hatta Şeyh Ahmet Yasin ve Muhammed Taif ve hatta Yahya Sinwar ve İsmail Haniye gelek serkirdeyn Hamas'e de demin borida ve demin nezik taji hatın kuştun بشك وانجل غزة هناك لإيراني ولجهن دن خالد مشال لأردن وك سال النودي دا أو إيريش بيك آني بون أو نتشتكين ويا أو إيريشن لدجي ربرن حماس دناف حماس دا كسن وك إسماعيل حنية آشتي خواز هبون إسرائيل لدجي وانجي إيريش بيك آنين هم لدجي ياسين وهم لدجي محمد طائف ايكو كاسن تندرو بونجي ايريش بيك هاتن وكاسن اشتي خواز اسماعيل حانيه جي ايريش بيك هاتن اف اسرائيل نسكن رانا وستا اسرائيل لغور عقل اخوات تفدگره ولحر در الدنيا وان ايريشان بيك دينا لا اف ايريش چبو تايبتيا و چبو يال قطره يا كمين pek saldırı veya suikast düzenlemediği doğrudan Katar saldırı veya suikast peştir İsrail ticarel ve dere eriş pek ne ani bun یک جوی آلی و اف گرینگه کنه جارا یکیم به اف خالا ور چرخانه که براستی کل قطر ایریشه که وها پیک هاتبه یا دویم جی دمه که ده که ماسه گوتو بیجی هاتبه آوه کرن هم جی بو وگراندن رهینه یان هم جی گوهرتن رهینه یان هم جی بوی آگر بسته گوتو بیج دهاتن کرن اف ایریش پیک هات اف جی شکستنک بوش بوی ویدشته یا سیمجی لولات و قطر یعنی ولاتی که کدبن سیوانا اولهی پارستان آمریکای ده و همجی لگوال ترکیه پیوندی وانی گلکی باش هنه اوریش بکات جبرویجی لولاتی که کدبن سیوانا اولهی یا آمریکا و ترکیه ده اوریش بکات گلکی گرینگ بو راستی جبر چه بکات yani Gazze deskeftiyen wan li Gazze'ye çabun Gazze wêran kirin 65,000 kes kuştin İsrail tiştê ku li qadê bi dest xistin بله برز کوچ واجی بحث کر بنگه که سربازی امریکا جی لور هیا یک ترکیه جی هیا امریکا دبیجه بردفکا قصر سپی گوتیه او به جافکانین خوین سربازی جوی ریشی آگاهدار بونه نگوتنه اسرائیل ام آگاهدار کرنه گلو ترکیه جی دبکو هاتبه آگاهدار کرن یان جی بنگه ها ترکیه یا لقطره bu tür saldırıları erişen rivi avayı İsrail de dakika Davida haber edildi agahdar dike jbok au eriş neye astan kirin yani dakika Davida ji Amerika hata agahdar kirin Vezir Derve Katar el-Sani got ko Amerika'ya de dema erişe da haber da Katar'e
جبرويجي روشكا كوبكارا بن فيري شاستن بكن نينا يعني اف ايريش بالافرين اف سوبين شتينا كرن ونا هيسانا كومروفي شبرس ايريشي في برسفايا بدا وفاغارينا انا استن بكا دما ايريش دكو امريكا خبر بدا قطري استن كرنا في ايريشي جالكي زحمته حماس راغاند كنت سرکرده کی وانها هاتیا کشتنه کره اندام پولیت بروی الحیا هاتیا کشتن لید ریوبریا گوتو بجاندا یعنی شانده گوتو بجاندا کسک نه هاتیا کشتن لید بکوی استخبارات کا غلط به آنجی پیشتر حماس خبر ورگرته به او جهوالا کربه و اسرائیل سرکردن حماس هدف گرتن دبا کود دمن پیشتا بله برز اف یک اف ایریش و کیجی نشان ده یعنی خویای اسرائیل گاو بگاو لپای سرکردن حماسه دزانه لکنه کی جان کلیه د جوینه دنه لکودر رادزن و ام دزانن بره هنک سرکردن حماسه لترکیه جی دمان دبکو نهاجی هنک جوان لوربن اف یک روشا ترکیه جی گلو ناخه مترسیه Türkiye'deki Hamas liderlerine سرکردن حماسیین لترکیه از باور ناکم دفع قناغه دا که الدجوان ایریش پیک وره یعنی دبا که قناغه دمین پیش مده و قریزن دنوارا ترکیه و اسرائیل دا دبا که قاده ببه هنک ببه صدام روبونه و دمی ببه لبالی از نها باور نکم کل ترکیه تشتکی و صابه از جاور نکم که ایریشکوه که لمصر آن ایران بوی آوایی یا لمصر ببه لترکیه تشتکو القطر ایرو رو دا دبا که روژا کدن جی لترکیه رو بده دبکو برای اف سی پینجان اف ایریش پیک نه وکا کل قطر کر ل دبکو بجوره کدن اف ایریش پیک وره یعنی مصاده بره گلک جاران ایریشم بی آوایی کرنه ل ترکیه جی دبکو اف ایریش پیک وره تشتکی کو به آستان کرن نینه ده ل اف تشته اسرائیل و امریکا دکارن وی تشتی بدن بر چعب خواهر ریسکی ور بگرن بله از خوازم پرسامنی داویجی ده درباره باندورا وی لسر سیاست نافخویا ترکیه بجبر ترکیه دوی پیواجویا چار سریه دلگل کردان هر دمه دبیجه پلانین اسرائیلیین لحرمه منه چار دکن ام دناوا خود هفگرتن و یکیتیا خو خورد بکن اف یکوی باندورا که چاوا لسر سیاست نافخویا ترکیه بکب تایبتی پیواجویا چار سریه Şimdi iki boyutu var bunun. Naha daliyen ve revşeha yek avaku le Suriye, Türkiye ve İsrail rikaberiya hevde diken dixwazin kontrola xwal ve derê zêde bikin ew rikaberiya heye êrişên İsraîlê ya piştî heftê cotmehê İran paş xist û bixwe pêş ket û ev tişta welatên weke Türkiye jî ditirsîne eger İsraîl Suriye nüfusa xwe zêde bike dê bandorê li Türkiye bike ez nabêjim dê rasta rast belkî rûbirûyê hevde bibin lê belê ji aliyekî din ve weke Durziyên weke Kurdan ku li Suriye nêzîke İsraîlê ne yani tevgera wan û piştgiriya daxwaza otonomiye ya ji aliyê İsraîl û Amerîkayê ve ev ji aliyê Tirkiye ve ji nêzik ve tê şopandin İsraîl Suriyeyeka bihêz û yekparçe naxwaze ez bawer nakim ku dê êrişên ser Hemasê rasterast bandoreke li nav Tirkiye bike lê belê lê
درباره کردن ل سوریه ل باکوره روجلات کردن ل باکوره روجلات سوریه جالیه ترکیه واج نزدیک و تلا شوپاندن گاوین پیش کوی اسرائیل ل سوریه دوی واریدا باوجه دکارا باندوره ل ترکیه بکه پیواجه چاره سریه یا ل ترکیه و داخوازن کردن ل سوریه کتنه ناو هفته یعنی پیوندی وان به هفته هیا لوه داره هر گاوا کنارینی ده باندوره که ل ترکیه بکه و تشتن نایینی ل ترکیه جده باندوره گلکی سپاس برای محمد عاکیف کوچ اکادمیسین و پسپوری روشلاتا ناوین تو میوانی مبوزور سپاس